baju baru kok no. Natal Rip. Anak Rip naik barat mesti pakai baju baru. Kamu Natal nak mau baju baru. Yang penting tuh haji baru. Kung ini dua sudah baju baru dong. Sudah ya Rip. Saya pikir aku untuk orang epes. Rip, kalau kita nak mbak sombong, slop bar beli. Belum lagi teh papi dari Singapura kok mau kirim Kang Doi pak kita pakai belanja, maklum. Ini lihat kok baru rokok 2 bungkus. Baru kerja. Iyo nih, bukan mau kasih senang, mau bikin sakit hati pak kita. Alasan tarik kita. 5 bulan tarik, sore sabira. Sabira cara lain. Main anakku ada gara-gara Kak Fadia. Coba dia ambil semua nangis itu. Semua nangis di rumah. Ada paling enak dah. Boom. The thing goes grrrr. Pa pa ka 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 ka. Skitty keep pa pa. And the pop pop grrrr. Boom boom. Skia. Do 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 doom doom. Boom boom. You don't know. Big shot. Man's not hot. I tell a man's not hot. Never hot. 40 degrees that man.